kan lo le ta e masabera chuanin tui kan in le phutang than chu ka viewers tam tak te tui in claim ti ka share ka shi thei tlat ani chuan chuan tui kan in tam le phutanga chuan kan lut chawang tui in tam hi hre sela vunin na maya glow set na nia chuan tui in tam hi athani sel na kong kan zo do kan thil ti the masaber all samber chu tui in tam pot na hi ni chuan tui kan in tam pot ang voini kan topic tura chuanin muthian in engtin nge kan ti ro siam tur hin ngong anei ti le enge muthi apoi mo em na chan ti kha kan soi chho ni kan topic kan lu tak pa in video toy te lo en loka ole guys kan she thawing in tunlai chonin supplement company fake tam tak hi om to chunga i boilo nan chonin apollo nutrition aizol hian in heng supplement chi sang te hi itan lei theina ron chop choka heng an supplement zo te hi a genuine em ki ma ngei poina karin le ka leina thin na nia anni hian in aizol khu chung tan cheng sang khat man chung lampang ilei ni chonin free delivery an ron ti thea chu mai ba ga choni aizol khopon lam tan pon an thon thei vekani chu mai ba ga chon ke ma ngei poin aizol rating ka cha sak thei bok chewe ni an location om nei chan mari atanga chaltlang pan chona two wheeler parking opposite a khan ani ole kan topic kan lut chho to muthi eng wang ya poi mu em ngatinge mutam ro u ngatinge mutam hi sekna mutam hi hrisel na mutam hi glow na mutam hi nun tam nei na an lo ti thin chu kan soyang asbera chonin bodybuilding site ni kan soyanga mutam le sekna lam pang tlen kan focus tu ni khala ma khan mo muthi kan soy ma in enge gym training kan ba ya gym exercise kan wala ka thleng thin kan ti chonin gym exercise te kan wala strength training te kan neya dumbbell te kan manga barbell te kan manga khang kan ti zong a khan ne kan ti rola thil thena nei thing nei chung kan ti rol kha kan ti rol hi te re te hian ten muscle fiber kan ti kha ain line chuak to factory chu kan ti rol ka ra hian nei hetien ka ra hian ni ber mai chu te khan zam chok thina kan ti sek lok ani chuanin khatiang ho ka ra khanin exercise kan wala ka dumbbell curl kan ti te khang kan pe ti khanin khang kan muscle fiber te ho kha aron clear ta train exercise kan bala kha aron chat ta train jo awesome zone seida chonin khang kha insiam that na kha ama mo thina chumi insiam that na hun ta na tharai ber chu mu thi ni ti in soi tai la awol sam ber le kan thiam ber ome chonin engtianga diet tha engtianga e tu tha sel engtianga protein tha engtianga supplement tha protein shake te po in vak thin mai la kan mut ta ber hi a that lo chonin khang ti rol te khan insiam that na hun tak kha ani don lova ani ngai don bok loi mut that lo chuan masal ki du pe chonin mut kha apoi mo ber le number 1 ani chonin mut poi mo na all something na soi to ta a enge mu thalo te la kan taksa thleng ti hi soi ve le zoi te la masabera chon mu thalo kan ti sana darkar ni emo darkar thun emo darkar li lek kan mu chuan exercise li chi kan ni phei chuan kan taksa thleng masaber ru chu kan testosterone level kharon niam don ni mi patan bi phei chuan testosterone na san chuan tisol insiam chakna tura man rupoi mo tak testosterone ni le mi pa te min ti mi pa tu ber testosterone ni chu man chuan in apoi mo em mu thati chuan in testosterone ni chuan mi pa pe chuan in sex drive ka niam kan ti te nu panun lama boina nei te khang te thleng thana thlen the chu man chuan in kan mu that lo thil thleng tur chiang tak pakhat chu kan testosterone level kha aniam don ni chuan apani na chu kan mu that lo thleng le tur chu kan recovery najina ka soyang bok kha nei kan taksa ron in siam thatur khanin aduang kha nei don lo chuan kan mu that lo chuan in kan recovery kha kan in taksa in siam thatna kha atla niam bok don ni apa thun na le chuan in hei poi mo mema kan rol don ni kan chawang mi mu that lo chuan in chawang ngeng hei office lam man doctrine te le mishing shim mi pa ngai ka mai ka thalo mu ka te mishing shim mi pa ngai te poi zan kan mu that lo chuan chaw thi ni khang te kha mu that lo wanga thil thleng the nia ei le in thatak po nei ma la exercise thatak po nei ma la in le hun man dan ka productive train ma se zani mu that lo chuan in i chaw ngoi don ni chu mu that lo thil thleng le the ani chuan in mu that lo thil thleng le thei dang chu zani mu that lo chuan in meng rei dona i taksa in energy kha amamo tam rei dona calorie kha chu chuan in zani mu that lo chuan in
ai zan lai ril tram kan ti te khang ti kha thling don cho zan lai ril tram ma thili va ei le pe chonin fats thau kan ti kha again theina chance ka ti sang le don chu mut that lo thil thleng le thei dang ani chuan a to per na ta na mut thalo thil tam tak oma ma se tum topic bi ka chonin khang kan mut that lo ina a thlen tak te zong zong ina a hong tur chu kan gym performance kha aniam don ni i gym performance a chiat meu chonin progressive overload kal te kha a thei lo wa gym a ma son te kha hara chu wan chonin i gym progress a chiat meu chonin masal ti rol kan ti ka i siam thei don chu wan chonin mut that kha poi mo e ma khang ta i mut that lo thil thleng tur te ani chonin scientific le research tam takin approve chu mishing mi pa pui tling emo me che pui tling pon ni se mishing pui tling chu se ani kan taksa har wang taka vok tur le adu ang recovery adu ang insiam that na hun nei tur hianin zana hianin darkar sari atanga darkar riat borvel tali amut nge nge chumi amut lo chonin ni china ka soi tak te zong zong low testosterone kan ti te taksa chaw ngoi kan ti te khang zong zong kha a thlen theina chance ka sang chonin zana hianin darkar sari atanga darkar poi kan mu nge tu ni chu apoi mo em ani chuan mut kan soi hianin ei mut saklia hi kan ani lova deep sleep kan ti ei mutui vong mu mang chong ni chong thung in thua bor ang te ka chu a thei lo mai thei ma se mutui vong khani ka soi chu chuanin kan taksa thlen tur chu kan growth hormones kan taksa siam thatu kan taksa tilian tur no pang aten growth hormones atam ma hei no pang kum ruk kum sari kum ret kum kwa kum som chau bor vel hi ngatinge an than du mani chonin an taksa in naturally a growth hormones siam chu asan tu than ni se nang ni point ni kan rina kan no pan lai chu kan mut tha ni tu noi ka ngai to trina kan no pan lai kha dian hei thil kha au lo ni dian chuna school kan kala tlaya football ka khel trina ke chu chon zana khan dar sari dar riat bia chon kamu mak to trin ni chon atu jing dar sari vela han kan har vele tho chon hei darkar som pakhat ba kan kalau mudai trini khatiang hami tam tak point lo ni ve garinga khami kan mut atam ba ngan no pan lai khanin kan tak sai na natural ama le ma growth hormones asiam chu atam kha chu ran se kan mut that na khan kan tak sa ka thang lian tu le thang chak tur khanin apui na sa ma le nutrition kan lo e tha pe chuan no pan lai tu lai no pang te chu thinan e tha vek to a khami ni wang khanin khang kum chau bor vela khanin no pang hi an thang du ma ne yan don dok zok sok mai ni in ka zen te fa te in chung te fa te ang te hei thani khatin an mu lo pon an lo dok zok thin hi khang te kha mut that chon ina thlen the thil growth hormones kan tak sai na a produce a boost theina chu kan mut that thi ni wang le kan mut lai hianin kan growth hormones kan ti a chua that bi ka wang hianin khang te kha mut that ina a thlen the chu growth hormones kan ti chu ti so siam tu tan pe cha poi mo ma heng bodybuilder lian tak kan ti te poi steroid chan manga kan shaveka an steroids ma la hianin growth hormones human growth hormones HGH kan ti hi an injection trini chu chuanin growth hormones ka externally in an la luta chu wan chuanin an lo lian ma khang an len theina potential ron ti sang tu ni ma hang growth hormones kan da thina khatiang che kan zan kan mut thathian naturally chuan kan mut thathianin kan taksa tang growth hormones kan produce thei tina ni chuan mut that kha apoi mo na dang le ani chuanin kan soi ta nuala zan mut that loina thlen ti te zan mut that le muscle growth and thing a in zom dan ti tenga soi to eng ting nge zan mut that dan nge ti sol gain tura ti sol siam tura zan kan mut that theng ti chuanin mut hun routine pa ai tak nei ni zan da ke ma bi ga soi te la ka experience to le ka lo overcome ka lo ne to ania zan hi muthi khar sat thit ma chang pe choni insomnia kan e moni te ga tin doctor karon mai do moni ti rum chang tha kan e ni zan da khat da ni vera zo mut thei mi lo hun lai kan e zinga dar vela personal training ka client te ho pe tur ka kal le nge ka ngai thina zana ka mu che ve thini chuanin zan mut tha ka tum boka sleeping routine pa ai tak ne ka tum boka chuan kan try kan da ka video ma sa khami ko ka ti dan ka chuk soi to ndu ni lo ba en le tanga chuanin tu nai chuan zan hi tlai bera som pakhata muti chu ka nei zeu zeu to ni
dar som le chan ve ve lan kamu thap to dar som bor ve lan kamu thin ni chu zi ngai hianin 4:30 to 5 ve lan ka tho nge boka chu mi chu ka thor chan chu tu chon zing dar ka thovin ka ti tu rang ang ka va ti thei tho atlai mi lo zing dar ka va tho han ma se ke ma bi ka chuanin zing dar li le chan ve mo dar nga bor ve tho nge ka no chan chu hei ka khum bula hianin tuk ver oma zing ni chuak hi mu thin ka do ni zing ni chuak ki mu nge ka do thina chu mi zing ni chuak ka mu nge chuanin ka shelo ke ma bi ka chuanin hei ka mindset ka ril ru put mang hi athak tang lama ka ti tang hei thak tang lam na chen tam takin zing ni chuak ka ba mu ro kha ne hei ho te in langa ma se ke ma kha kanun kha le kan ni man tur kha ati productive zo thin zing ni chuak mu khan chu ka ti dan thin nia chu ka sleeping cycle chu tiang chu pa ngai tak kha inei angai ni sleeping routine ma cho mi tam taka chu ki ma bi chu kan em lo ka mu thei me mi tam taka chon dot le chonin zan mut ton dar kar khat bor vele chonin hemi kan screen time kan ti kan phone kan ente kan laptop te kan computer kan ti te kan ti tlem tran toy ngai chu chonin chu chonin mu ma thei tu khanin min pui le thei ni chonin zan mu ma le tu le routine pa kai tang ni tu chonin kan caffeine intake kan ti them ka caffeine chu kan traffic ka caffeine chu kan lungphu te tira energy te min pe a mut chok lu tuk te kha ti ziam te chu chuan zan lampanga chun kan caffeine intake te kan ti niam to kha ke ma bi ka soi le ta thini la in soi thei na lam ani in ka set chong la pa zana hianin zana ka ti tlai hianin tuna thama sa borvel te pon in chu tlai ka workout thini chuan pre workout ke nge ya ki chu chuan ka tang caffeine om kha ka zan but kha ati boi thin pa khata tunai chuan zan but ma ka du wang sim hianin zing lama ka workout lu ya a thei ve mai chuan zing lama ka workout ta ni le in caffeine kala lu to lo sim kha kha ni zan mu ma the tuang ka taksa kha ada le ta thin ni chuan ke ma bi chuan supplementation lama so le supplement a chuan in magnesium glycinate ka ya butma hian butma da ka chan be ven ka ya magnesium glycinate 400 mg ka in ka sia chu ka ya chu chuanin deep sleep nei tur hamin pui thina ka mutui ta se mu chang toi chuanin mu mang chong nei chang te pok nei mei thei ka hrelo le chiang vel chuani a to per a chuanin tisrol isiam du tak tak isek du tak taka tlema taksa ton moi ve deuh te I taksa tanga fats pa I du ni chuan I skip thian lo bur chu zan that hi ani zan mu that nge ka poi mo lu tuk zan mu that chuan ka soi tak zong ta kha refek nga mut that lo ina thlen thei ti te mut that ina thlen thei ti te zan mut ma te routine pa ngai tang nei ta khang ta kha in ti ya in ti lo in zo ma ngai than jan in zan mut that poi mo se chu in tha to nga chuan za kan mut that hin kan masal ti so ri a in siam chaka a in siam that na hun lai ber chu zan kan mut that hin ya ing tianga protein tha ing tianga diet tha ing tianga sa tha ing tianga ratui tam po ai mala I mut ta ber kha a chia chuan masali siam tak tak chong la bang chuan chanin muthi apoi mo em ni zana darkar sari tanga darkar ko han mut pap pe chanin kan har wang te min yo ni leng henin ti tur kan zong ching min thil thati tur an zong ching to min chuan chan mut thati apoi mo em ani chu wang chuanin lo mu tam la ka ti khanin chhun lama mut vak kha ka soi lem chuang lova zana muthun pa ngai tak na ya darkar sari atang darkar kwa I muthun I achieve nal theina hun tur kan khan in siama intina zan dar som khata polo mula atu jing dar sari velai tho ka choni atlai chong lova ase zan dar khat vel muda tu jing dar som vel mut tho leang kha apoi ta thina ni ma chan chu mu tam tho darkar sari darkar ko chu mu tho ma se jing kai tho tla ya chu choni in leng hun man na du ka asu kuk boi thini ma se chu da chonin thren ka chu zan lama na tok chi ta kanom ve le a ki poi a changin kan ni zeu thina zan lama video han sut thut te zan lama video han dit thut awang han men rei te chu om ve thin le zan lama na tok chi shim te kanom tun lai chon mihring kan boi to chuan chuanin khang a po khan thei pa top chua zan mut that ram le mut tam ram kan tum ram ai ni chu kan sel na tan te bp thin le poi mo de chu zan mut ma ka soi le du pa chu zan kan men rei hianin mi thiam de chon an ti ya zan kan men reya zan lai bol vel ni hianin
negative thinking thil thalo lampang ngai tu hi all bi kan tia chu chuan mi tam taka stress na salu tukte khang zan lai kan men re awanga thil thalo lam ngai tu an ron lu thin hai chung kwa te kan chung ko ngai tu te hring nun hrim han ngai tu chho te hei thil tul mi lawa khanin khang kha zan lai men rei khan mi thiam le chuanin kan ril ru ngai tu nai na thlen theim tia ani bo karinga zan men rei hian zan lai hianin suar setana na tho te pon thea than chu seta chu thimlal ti te thim fa ti te ani ya dikem adi karing tumi ni wang chuanin zan men rei hianin khang ngai tu na te kha ron lut the chuan zan but ma hi engkima tha zan mut tam hi ti ro siam du tam pe chona poimo em ani ole kha zong ha voina dana ka video ron siam te te ni amin lo like am lo subscribe chaka zo na te soi du te le ka thil soi atanga enge comment chak te ni comment section lama kan ndo soi anga ka te zong kan ro che peace out